Evara xoş binerin çarpel medya ya panoramaya çarpeli işev emi bernam bres mamusta Yaşar Abdüselamoğlu bernameye ki taybeti ko İsal sat sal ya ku Türk dibêjin damezrandina komaravane li em Kurdjî wek li ser ekranê afîşê de temaşa kiribû û dîtibû me jî navê wî daniye sed saliya jenosayda Kurda me baş dît ku ava çendekî em çaverê dikin ya jî dişopînin malper û sayt û nizam televizyonên Kurda mixabin di vî warî da Türk ava meheke du mehe ji bo sed saliya xwe tişta dinivîsînin lê Kurda ji vî sed saliya jenosîda taybet Bakurê Kurdistanê tiştekî wisa berbiçav me nedît ji bo wî jî me baş dît îro bi birêz Yaşar Abdüselamoğlu ra bala wî gelekî zêde li ser van tişta em ê vî mijarî şîrove bikin binirxînin û va mêvanê me jî hatiye em ji wara jî dibêjim bixêr hatine sersera serçava hêvî dikin ku hûn têbiniyê xwe û pirsê xwe bernama me dewlemend bikin û em tev bi hewra ji bo birêz Yaşar Abdüselamoğlu dibêjin hûn bixêr hatin birêz Yaşar Abdüselamoğlu. Gelek spas dikim Kek Mirza ji bo ew vexandinê hêvîdarim em bernameyekî bi berhemdar derbas bikin. Em hêvî dikin û em dizanin ku heta me gelek bernama bi hevra çêkiriye di çarpel medyada û cenabê te jî çarpel medyada demekî dirêj bernameyên taybet çêkiriye herkes zane ku di nav bernameyê xwe de jî hemî bernamê me bi berhem bûne û xelkên temaşevanê me jî jê memnûnin heta niha me ji kesî tiştekî têbiniyekî xirab jî nebîstiye ji memnûniyetê pêştir. Birêz Abdüselam Yaşaroğlu eman yekser dest pê bikin em dizanin komara Tirkiye hêj ku bibe komar hema bêje ji damezrîna îtaat terakî da ji 21 Gulana 1889 ji wî vir da bernamekî taybetî danîbû pêşiya xwe ji bo damezrîna ewkekî û Osmanlî jî wê demê êdî dema têkçûna wî bû hem dewletên dinyayê ê zilhêz hem jî xelkên ew ku ji xwe re digotin Tirk û Tirkiyetî dikirin bûyê ava ji xwe re dezgehekî çêkirin û ji ber ku dewletên zilhêz dixwestin Osmanlî biçe ewana jî dixwestin tiştekî li wê çê bibe lê çû hat bû sevr hat çêkirin sevrê da li hev nekirin gihîştin Lozanê bi Lozanê dewleta Tirkiye hate damezrandin lê ji Lozanê ku dest pê kir jenosîda Kurda jî dest pê kir taybet li Bakurê Kurdistanê. Îca ji wê rojê heta niha bi gelek qanûnên taybetî ji bo jenosîd ya jî ji bo tunekirina Kurda gelek qanûnên taybetî jî hatine danîn em ê hêdî pêve biçin wan pirsa jî bikin wana zelal bikin lê cenabê te hema destpêkê de cerek din tu bixêr hatî û keremke dest pê. Gelek spas dikim Kek Mirza bi rastî babetekî pir girîng e û ji bo Kurdan ji bo Tirkiye ji bo herêmê sed sale yani ne 10 sale ne 15 sale ne 20 sale sed sal derbas bûye ser ve damezrandina komara Tirkiyeyê bêguman Tirk ji aliyê xwe ve dibe ku xwedî mafin ku vê sed saliyê tenê wek pîrozkirin wek serkeftin wek zafer nîşan bidin ji ber ku mîtolojiyek heye efsaneyek heye ku Ewropî dixwestin Tirkan bê dewlet bihêlin yani ew sed sale nasnameya Tirkiye netewî bi vê efsaneyê tê damezrandin tê mobilize kirin tê polîtize kirin
کو دنیا دجه ترکابو کو ترک به دولت بمینن براسته انجام و میتولوژیه ده ترکیه دا آواکرنا منتالیته به ملت که جداه یعنی گاوا کتو ملت که بترسینی کو توی به دولت ببینی جالی دنیا دجه تایه براسته اویا جالی سوسیولوژیک و جبو ملت که را ذهنیتک، منتالیتک، کلتورک تایبت دده جدا دده لی راستی دا اویا پیشیگرتنا نیقاش انتلیکتوال یا راسیونالن دما کو تو میتولوژی به آبایه و که بگمان نورماله کو ملت نیقاش نکه کان نبیجه که گلو برید 100 ساله ما چی دا بو او ملت چی دا بو پیشیاخه گلو دوان 100 ساله دا او کمار او جمهوریت گیها ارمانجی خواه هدفین خواه آن نا یعنی محاسبه که راسیونال انتلیکتوالی بکرن از فهم دکتم که اویا جالی ملتی و نایی کرن جالی چه ملت نوسایه لجالی اکادمی وانجی جالی انتلیکتوالی وانجی جالی دیروگزان وانجی جالی ایدولوژی وانجی پارتی وانجی نایی کرن حتی او کسی که بدخوازن 100 ساله که نو به ویزیونه که جدا نو دخوازن جالی وانجی نقاش انتلیکتوالی لسر و دیرو که به رنگ که راسیونال نایی کرن بگمان جالی ترکان و ترکارن بیجن که او 100 ساله دا مادم هی وکا دولت قدمینن او یا سرکفتن اجبومه لجالی کیجان آلیوا هنک اوروپیجی دا بیجن که یعنی بتایبتی اورینتالیزم اکوج جعبه د عالم روشلات عالم اسلامی برنگه که دندنیرن و بیجن که شخص جنوان دولتی که جمهوری دولتی که دموکراتیک نای چکرن قد جتنبه دولتی که وقت ترکیه دیسا جبا اوروپا جبا ما باشه يعني تبيكو حبلدانا كبيه هي كو قنبه السيستم النورماتيف دا حقوقي دا خازه به دولتك وكا اوروبي وكا روجاواي لجالي ارمانجن جمهوريته يكو دسبيكه دا هاتيبو دانين جبركو جمهوريت وقت جبو خل مشروع بكه شعبي عالمي دا دنياي دا رابو تمامية امپراتورية كي دنياي كي ديرو كي اسلامي ديني نتوين دن رابو پوچكر يعني رابو اوكر يعني رابو قد كو ازي تشتكي اوا بكم كو حمود تراديسيون دولت بونه مدنيت بونه يا في عالمي دور جي بيشتر به بروغريسيتر به باشتر به قنشتر به لغور اقلي ازي بكم لغور علمي ازي بكم لغور حريه انساني ازي بكم لغور ازاديه جنان دولت حقوق ازي بكم جبور جواتك مودرن ازي وصل بكم كو ازي بيجهم استا معاصر مدنيات الدنيا وحتى وان درباشي بكم جمهوريت بوي بنجهام بوي برسبكتيفان اتاواكرن بوي برسبكتيفان جوان ما في اواكرنا جمهوريت او جوي ميسيون دان وي اليتي دماكو ايرو بشت 6 ساله دماكو بين خاندن گلو جمهوریت گهار مانجی خواه سرکفتی بو یا نه مروف دوی لگور او برنامه جمهوریتی لگور او پارادیگما کدابو پیشیاها لگور بی بپیوینه بگمان یعنی مروف دوی پچک عادل به از به
teoriye kevdikim ser sosyolojiya global ku kari ve eve ku bi mukayese kiri bi beraber kiri komelgehên modern li dünyayê li global asla global da mukayese dike. Bêguman sed sala qirna bîstî ji destpêkê heya dawiyê qirnekê totalitarizmê bû, diktatöriyê bû, faşizmê bû, îdeolojiyên hişk ku zordariyê bi rêya dewletê li ser şiddetê li ser gelan civatan dikirin bû. û divê asê de jî Türk jî li gor vê sîstemê em bêjin xwe re îzmek çêkirin. Ew îzm jî kemalizm bû. Navê vê paradigmayê ku cumhuriyet ew kirin kemalizm. Bêguman ew jî wisa bû. Yani ev ya der ew kê dibêjim. Yani der ew problemên wanî netewe Kurd û avakirina civaka muasir medeniyet ew tiştana. Yani çarçuveya ku divê çaxê de cumhuriyet dihat avakirin ne çarçuveyekê ku em bêjin gelek handanê bida ji bo cumhuribûnê wî. Cumhuribûn yani ew sîstema ku ew modela ku tê pêşkeş kirin bibe modelekê cîwakî ne tenê bi zorê dewletî were pesvandin li ji aliyê cîwatê jî were qabûl kirin. Yani ew cîwat bi rastî îdare bike. Yani cumhuriyet îdareya xelk e. Bi xwe yani xelk tê de ye, komel tê de ye, ne dewlet yani. Cumhuriyet armanca cumhuriyetî ew e yani. Ne meşrutiyete hatta ne evkiye ne hanedaniye ne monarşiye cumhuriyete dikiran aste mukayese emi bikin bla bikin bi çavê îro ve sistema imparatorî û cumhuriyetê mirov dibîne ku ew cumhuriyet veke ku berdewama imparatoriya Osmanî ya sed saleviya dawî ye. Yani ez jêra dibêjim rewşa post Osmanîzme ew sed sal. Ango hemû problemên ku Osmanî hebûn ew problem nehatine çareser kirin, ew problem wek xwe dimînin. Yek problem jî ku cumhuriyet dabû pêşiya xwe însanê nû, însanek nû, jiyanekê nû, komelgehekên modern muasir medeniyet nû, mirovê azad, elim, nizanim kîjan aliyê we em binêrin ji hemû aliyan ve weke ku berdewama sîstema Osmanlîya ya berê. Herê zêdeyê ku tê gotin ku weke monarşî rabûye yani padîşah û sultan rabû rakirin û di ciyê wî da işte cumhuriyet danîn lê şexsiyetekî wisa kirin ku di sîstema Osmaniyê de wisa nebû. Yani Osmanê ku damezranerê İmparatorî Osmanî bû bi qasê Mustafa Kemal xwedî tekîtiyekî, tek şexsiyetek qutsal kirin, pût kirin bi qasê Osmaniyê nebû. Yani erê navê wî ne monarşiye cumhuriyete lê ji monarşiyê wê de tir bû. Tek insan weke ata weke ku bavê hemûyan bavê cumhuriyetekê berê wî tiştek tin nebû û bi vê dest pê kir. Yani elim jî ne wisa nayê ew kirin heya niha em nikarin bêjin ku üniversiteyên akademiya Türkiye em bêjin sistemeke rasyonal, civateke rasyonal li gor eqlê, eqilmendiyê ava kiriye em nikarin bêjin hê jî Türk bi vek sistem vek dewlet pesnê xwe pê didin ku mirovê ku ava kirine mirovekî çılgın yani amadeye ku
her daim şer bike, amade ku bukuje, amade ku jibo Türkiye her şey bike. Yani ev tipa مرۆڤ هەموەلاتیە کۆ ئەوەکردن نەتەوە 100 ساڵە ئەو جمهوریەت نەگیهایە ئارمانجا خەک و نەتەوەیە کەوا بکە یعنی بەحسە نەتەوە تورک دکم نۆرمال جمهوریەت ئەوە کو یعنی هەموو دەوڵەتەندا جمهوریەت ئەوە کو ئەم بێژن دەما کو نەتەوەبوونی ددە پێشیاخە ئاوا بکردنە نەتەوەبوونی ددە پێشیاخە بەڕاستی ام بجن جیواکا همولاتی که آباد دکه کو او سیستم جیواکا همولاتی اقل مشترک یا جیواکی چه دکه او سیستم دولتی بریوه دکه لهیجی ام دبینن کو دولت جبو کوملگاه ترکا ملت ترکا هر تشته yani devlet şibe becera kutsal heji evya redgrena cumhur buni yani taybetmendiya cumhuriye cumhur da eko diyardike eko gotuna David beje civate ne tersibi ne devlete heji devlet mamostaya هیچ دولت برای پرورده مکتبان انسان چه دکه انسان دکه هیچ دولت چه بجه او که حتی ویداویه اویاج برجی پیشتر چیه yani پیشتر چیه yani از خازم بجم ام کیجان واره او بکن واره جواته واره دولت بونه واره معاصر مدنیت بونه کلتور بونه اکونومیه ایرو دنیای دا کو مصطفی کمال داو پیشیه کو معاصر بگیه معاصر مدنیتی و وام درباشی بکه ایرو دکیجان واره تدیت دنیای توزانی انستیین ناونتوی هنن کو واره آزادیه واره رامانه واره اکونومیه واره هر واری دا استا پیشوچونا جواتان دپیوه her sal rapor derdi Kevin. Türkiye devleti de asla velatin Afrika'da ya. Devletin heri paşlamayı da ya pırtışlandı. Azadi gırtına rojnamavanan fikriye ev ki her varida endeksin peşketine insan human yani her baş eko astaviye nezki pinci şesti. بری 15 ساله حکومت نوجی اقتدار نوجی نیرینا نوجی خوینا نوجی یعنی اکو خوینا کی نو بدایا جمهوریتی د سه سالی اویدا وی بگی هندا استا ده ولاتین زلهیس ایرو ایسال بری چند روزا وای سه سالی به آت پیروز کردن د یک جوان د جن کارم پسلی خو بدن کو جهان او استا معاصر مدنیت چما سدم بی امی البت امی بپیون ل بیامن دوی جمهوریت سرکفتیه یا نه سرکفتیه آرمانجین کو دابو پیشیاخه ادعا کو قریبو کو اوی ببه ج عثمانی ج دم عثمانی پیشکتفتر Cumhuriyet ciddema Osmaniye peşkeftirliğine devam abiye revşa Cumhuriyet Cumhuriyete revşa post Osmaniye ev problemin ku de sala Davida hammu problemin ku te bahsa evkikir te bahsa ittihadi de godes bikir na rasti eve ku ji Selim Siyem ji nizam cedid tespit dike. Dema ku modernize kirina ordiye bu navenda projeye modern kirina Osmaniye. Selim Siyem çava bi alikariya İngilizan u Fransızan modern kirina civata İmparatoriya Osmani da despit kirin İroji
aktörü özneyi kirdeyi modern kırına medeni kırına civata Türkiye hemin kirdeye esker şerban ordi peşketina teknoloji şer kuştun mırın u evke eva bu 224 sal çı tişne hatiye guardın modernize kırına devleta Osmani u Türkiye beri 220 sal tespit kırıyor. Le bedel çi bu? Bedel milletin kültürün koci heremi yerel kuştuna van, katliama van tekbirina idare van ku be hazar salan dom kiriye tradisyona kevi hem. Mirektiyen kurda fonksiyonaltırın lekerhatitrin idare bun ku ligor sosyolojiya kültürü ya Kurdan ya heremi jiberi 2000 salan burada domdike ya. Ev tradisyona ji Sasaniyan jiberi medyan evkan otonom buna hereman, otonom buna bajar devletan. Biz selim seyem ev sosyolojiya diroki ya ku berhema berdevama dehan medeniyeta kultura bu eviyat rakırın, joli rakırın, tasfiye kırın. U heji liser ve akline heji biviyavayı derbastikin heji bi civakara hatta bi civaki khararci bi milleti khararci şerdikin dibejin yerellik millilik sernavi bi devleti bi ordiye bi askeri bi polisi bi şiddeta fiziki ve bi şiddeta zanebuni epistemolojik yani zanini her tişten ku aliye civati vate difetsin khadikin berravan dedim Mustafa Kemal berra Türkiye'ye daye yani sürgün kiriye. Namaya Cellet Bedirhan bu Mustafa Kemal da Rojava'da dibe Suriye'de dibe Mustafa Kemal Hazretleri le de Türkiye'ye giden berravida jiboku tu Türkiye kavabiki. Ana tu Türkiye yani taze bir kültürü, bir nüfus, bir her avay yani. O siyaset hiç berdavama yani. Aynı tişin berdavama. Yani serkeftina cumhuriyetlikiye gel o ev cumhuriyete yan ne cumhuriyete dve enbiya abuk. Bele yani Kamled nerafsa sali hay dawiye kam baskin basa genocide kod bejin 7 sali hay dawiye genocide Kurdaya de dwi 7 sali da wasa kanuni wasa tişti wasa derxistine ku Kurda be geçti ve cenab-ı tecrübe basker ku ortaya rakin wan tiştana mesela kam lebnerin ji şoraşa harfa bigir ku şoraşa harfa dani diroka Kurda da bir kirin و کرده جعالی ادبیات دا جعالی زانست دا جعالی نظام همه تشتی دا جهب قطانت عالی کی هیچ لوی عالی امان تشتی نو که بکار با Osmanlı و دیروکا Osmanlı'yه جمرا بیجا و دیروکا ترکایه و ترکی اون کرده جی آسیم لکه دیسا اگر لبنر قانونا جلوبرگ که در خستن دیسا همه اوکین کرده جی ورکی را کرن و mesela kanuna dersu evka medrese rakirin ku Kürt de medrese da zanist de medrese da dağıtın zan bun perverde kirin evici jebrin paşe yatlı okula çekirin ku zan mektebin ev ku zarutin Kürtaj dersime birin İstanbul'e birin zanım ku ev kasa ternekir لسر رابون yatlı okul vekirin piştivi icav sakin var hasıl حمي تشج دستي وان هاتيه بقانون وبأوك رابونا دانينا كو أملاد نرى حمي خلقين كتودا هبونا بجغرافيا دهنا حمية زيادتر أغانا حمي
لبركو كردا أسيملا بكن كردا نهيلن كردا أو بكن أو قانونا تفجبويد هاتي درخستن وأباب أو قانوني ها بسريخ الجنوسيتا يانا فازوي برسن بله كيك مرزا يعني إيديولوجيا جمهوريتي نه ایدئولوژیا بردوام عثمانیه جی ایدئولوژیا جمهوریت به ایدایک دکت پیشیا جواتان ملتان لهرمی کو او تمثیل مدرنیتا هفدم یا روجاوای دکه او بعلمته حيانها هرم بافسانيان بتشيروكان بديني بتشتي بوش نلقور اقليجيانه اوا وكا دنيا مدنيتا دنياي نها مدنيتا عقليه عقل بنديه علمها بوزيتيفيزم فلسفيه او جي تمثيلا ويدكن اكو تمثيلي بك كيه كردايا نو ترك الي ترك يعني او نه تركي لانادولي ايش انادولي او يوزغاتي او يعني او شفرا زمركي تشكرنا بله تركي كي بيشي ايديالي خدا تشكرن وكا سري خدا تشكرن بيشراجي رابون كسين كو براستي کوکاوان زیده د ترادیسیونال نبود سرگن ببون زیده او کوان نزانی بون دیروکاخه چیروکاخه او کاخه نزانی بون حتی گلک جوان اصلی خود نه ترک بون یعنی نه ترکمن بون نه او نه چنان بون جوان تیپکی ایدئال تیپکی کو تئوریکه یعنی چکرن و ویا گوتن کو اویا تيب إنسان نويا يا معاصر مدنية مودرنة دفيجي إيرو شوندا أو لجور عقلي أبا لجور علمي ما تثبيت كريه أبا لجور إيرو شوندا كاسينكو حمو أندامن ودولتنا ناو بدولتنا دوي وكوامبن أبيا يعني ناو بيجي كرن نتوا يعني نتوا ترك و هر کسی که همولاتیه و دولتیه دوی و لگور و نمونه بمشه ایکو نمشه شخوا او دجمن دولتیه دجی دولتیه جبر که نبتنه که او انسانه که نوی هری باشه مدرنه لی او اراده یابی و سهیه که تکاره دولت ما گارانتی بکه دولت ما بپاریزه روح دولت ما تكاره ببا بردوامية ويها يعني أوا غارانتور دولت بوني ترك دي منطقة بيادا شخو جنوسيتية يعني دي منطقة بيادا نتوية كيه أبين كو نجوي نتوينا نجوي كولترينا دوي يابين أسميلا كرن اگر نين أسميلا كرن جي دوی جهولی را کرن یعنی جی برد سرگن بین کرن افکی کرن جبو کردان برانی جدما او 1000 سال بهوربون و اوکی گرانی یاوان بشكل رولا توريا زيادل كاب و كسين كردين دنجي هنا حتى دكتور عبد الله جودات هنا مساعدين كو جئدنا مساعدترن كو دكارن ببن ترك ببيتش حاويا بكر او مكتبنا ناو كردادا او تشتانا بيتر باندورا في او دما كو فياد كرن يعني بروبلم اوا يعني بروبلما حري مزن دوردا اوا كو ايروجي ليبرالين ترك اكود خازن انتلكتوال اكاديميسيان اكود خازن
حتی جیه که دبیجن اره ولا 3 سالا 20 سابو یعنی تروریستی بو کت قتلیام چه بون نزانم چه بون او دبیجن کو یعنی ریا پارادیگمایا معاصر مدنیت مصطفی کمال پیوه چه ریتن نبو کو او جوات ببه مدرن مسئله دبی دورده وره او کرن نه راستی اوه کو دوان 3 سالا دا تشتی کو انجام کو او بکن راستی اوه کو معاصر مدنیتا کو کمالیزم دا پیشیاخه به جمهوریت انشا کرد جنوسید کاره نه مدرنه نه مدنیه نه لگور عقلیه نه لگور انسانیه نه هومانیسته نه جی انسانه که نو آوخت لدناو کردان دجی دناو ترکان دجی دناو اسلام دجی آنها چاوه اسلام موسا اوقاس وان کمالیستا دا اکویه انسان او دیگه دناو کمالیستان جی pardon yani danav İslamiyan da modern buna medeni buna civate vaka ideoloji da bu da peşketi bu o hatta askarın bejim despeka modern buna Osmanlı bir İslamiyan despedik u bi taybetici dinen Kurdi dina geleriya Kürt ez o sabir bi tarikatên xwe bi ewkên xwe dûr de rolekê pir mezin dileyîsin hem rêya heq Aleviyê Kurdan hem jî Şafiyên Naqşîbendê Şeyx Halidê Kurdî modernîst e İslamê de modernîst e di dema Cumhuriyetê de jî modernîstê herî mezin ya dîndar Saîdê Kurdî ye yani anaha modernist Recep Tayyip Erdoğan da Fethullah Gülen da Cemaat-i Van'da her izeden nirinin bir modern ya şurovakırına İslami rol dileyize Vandor heye ku dve İslam ha ligor dema nu ya nujeniye dve lehevke angot khazım bejim ku Türk bevevdikin ku yani Kemalizma, reya Kemalizm mutlak bu alternatif hareketten jibo medeni bunu, jibo rojavayı bunu tünne bu şaşe, ne raste. Doktor Abdullah Cevdet reyeki nişandı da Prens Sabahattin sosyologa ki evkiye hanedan etti modele ki din nişandı da yani nav Kurda da çıkan nav Kurda buxa da şurubeyin din hebu Mustafa Kemal Civana bir baş dizani bu anaha mesela es bir cara pırsim anaha cibecim çima mesela divana örfi idare ya harbi idare ya mahkeme ya bittisi der haqqa Yusuf Ziya ve Halid Cibrida arşiv van nay derxistin çima ya Şeyh Said derxistin ya Said Rızas em hamuy tizanın le çima jiber ku modeleki medeni bun modern buna nu ya Kurdi de axaftın Yusuf Ziyada jiya Mustafa Kemal zedetere de meclisi de de axaftın ve de metni de yani demek ku ana analiz biki le kulna biki او رگهک ریک دن احسان نوری پاشا مندو سلیم کمال فوزی اوانا وک پرورده وک فلسفه یا روجاوایی جی مصطفی کمال کمتر نبون دکتر عبدالله جودت چخوا تئوریسیانی وانی هری مزن بو یا همویان yani ری نتن ری مصطفی کمال بو لی مصطفی کمال چی بو مصطفی کمال پراگماتیست بو خو ج اتحادچیان استفاده دکر جد کوکاوانده لی او اتحادی کو ایدی برنگه کی خرابی دناو جواکه ده ایدی حاطبو ناس کرن آجانین آلمانان گریدای به دولتین او که نزانم چه مصطفی کمال خو جوان تشنا بپاراست yani
hem ji kokavan gelenek avan hat hem ji mesafeyek danî navbera xwe û îtihadiyan û îstîfade kir û bo xwe jî ne bi fikrên Cumhuriyetê bû. Fikrê Cumhuriyetê di navbera Sevr û Lozan'da Fransızca rabî kirin. Erê dema ku li Balkana ma li Solun li Sofya maye li Sofya'da ew komiteciyên Bulgaran ew kanê ku behsa Cumhuriyetê dikirin Republik nizam çi bi taybetî dibin bandora ew ka İtalyan da ya koveniyên İtalya ew Cumhuriyetçi bûn. Yani Cumhuriyetçi bûn, ne meşruiyetçi, Cumhuriyetçi bûn. Dibin bandora wan de wale lê nikarîbû li Türkiye li Osmaniya navxelqê da bêje ez Cumhuriyetçi me. Ne Cumhuriyetçi bû. Ew di navbera ew ke de wek enstrüman Fransızca ra gotin ku tu paradigmaya Cumhuriyetê bigire weka ew Cumhuriyeta sêyem ya Fransa vê modelê bigire û ew ê dinya te qebûl bike em ê wecî qebûl bikin û tu bibî aktora sereke ya Rojhilata Navî. Yani êdî em ê îdare Kurdan jî bidin te û îdare xelqê jî bidin te tu weka temsilcarê nirxên muasir medeniyetê derkeve. Ev ya sozda got tamam rabû û îxanetê li Osmaniyê kir, îxanetê ji hikûmeta İstanbulê kir û ew kê kir rabû got ku ji îro şunda êdî em wê bibin Cumhuriyet. Lê mantaliteya Cumhuriyetê, kultura Cumhuriyetê, zihniyeta Cumhuriyetê nav xelqê da tune bû, nav îtihatçiyan jî tune bû. İttihatçı meşruiyetçinin yani bila padişah bimîne lê parlamento seçim helbircartin hebe yani. Kanun anayasa destur hebe. Naha yani jenosidkariya neteweyên din di hücreya ew kedaye ve paradigmaya muasir medeniyet ya Kemal Atatürk'te. Yani ev çi jibe dibe jenosidkar be. Jiber ku tek netewe ki homojen netewe ki homojen ku tüneye bireye elit hedi navi cumhuriyete hududun ve berfere beke ki kabul kır ki asimile bu bikeven navi o bve avayı ve dema ku bu civat bdzidetir kete navi yani ligor alternativa ve tek neteviyeti hendeki akşedu risk şey bu ve çağıcı biraya derbeyan biraya tedbiran biraya kuştuna biraya katliaman disa ev bakın ku bejna xodiye ve cumhuriyeti elita Türkiye o dve kesindin haddi xwa bizanin u haddi xwa cumara nişan didin u bve avayı eva 7 sale bve avayı hatiye. Doğru teşekkürdin dixwazim bejim. Kek mirta. Yani katliam jenosidkariya ve cumhuriyeti ne bir tane bu Bakur Kurdistan ne mesele Dersime ne bir tane Şeyh Said'e katliam Kurdane ve hayanaha katliama enfalci suçe Kemalizmeye cumhuriyetiye İsmail Hoca pır ev dike pır tekrar dike de beje emperyalistan Kürdistan perçekini. Bi dünyayı bi dilxazê Mustafa Kemal ve proje perçekirina Kürdistan işe mimari Mustafa Kemal. Mustafa Kemal piştê ku ji Amerikiyan lêkolîna wan fam kir ku li Anadolu'yu kijan devleti jî çebikin ya devleta self determinasyon ya devleti ki neteve devlet ya Ermeniyan ya Türka ya kijan jî Davida bive nüfusu bive evke lêkolîna wani antropolojik heye ew devlet ve bibe devleta Kurdan bin nüfus bir evke demek ku Mustafa Kemal bahsa misaki milli dikirin u digotin ku du unsur Kurdu Türk yani du devleteki müşterek du unsuran du netevayen Kurdu Türkan
gelek jwan bawer kiribûn gelek Kurd jî bawer kirin Kurdên entelektüelê bi taybetî genç Kurd ve çaxê tenê du Kurd bawer nekirine ji wir Kemal Fevziye û Memduh Selîm heta Ehsan Nurî Paşa maqale dinivîsine diçe dide rojname redaksiyona rojname jîn rica dike ji hemşeriyê xwe Kemal Fevzî û Memduh Selîm dibe îlim viya ew bikin hêviya me alternatîva me di vir de ye em ê bi Tirkên Quweyê Millîye re em dikarin li hev bikin û em bi hev re dikarin dewletekî müşterek çekin. Yusuf Ziya Loma xwe li dijî Lord Curzonê li meclisa yekem de axaftin dike li hember vî yani dibe ew meclisa Kurda Tirkiye em bi hev rane falan. Dixwazim bi vê bibêjim Mustafa Kemal dît ku eger li gor ew paradigmaya mîsaqî millî heta ê ku dibêjin dewleteke nû were ava kirin meclisekî nû çi meclisa yekem de encamê wî jî dît îşaretên wî jî dît ew dewlet nikare bibe devlete ku serê Mustafa Kemal de ye çare perçebûne yani çareya stratejiya dîrokî ya Tirkan perçekirina Kurdistan bû îro radibin dibin em bibin garantörê ve parçeyan îddia dikin dibin işte wir probleme heye ke em dibe bibin garantörê wan parçeyan Başûr û Rojava û zanûç çi mafê wan tune ye perçebûn ji destê wan bû polîtika wan bû milletan de nav milletan de stratejiyên dîrokî ye ne tenî stratejiyên demdemkî stratejiya wan dîrokî parçekirina wî bû ana perçebûn bûye bela serê wan dixwazin sûçê bixin nav kesên din lê ya rastî bi rastî Kurd divê di vê meselê de hişyar bin Kurd divê bibêjin ku heta enfalê me ji bo enfal suçdar hûnin ji bo Helepçe jî suçdar hûnin jenosîdkarê herê mezin dewleta Tirk e ji bo her parçeyên Kurdistan ji ber ku perçebûna wî de ji ber ku ew perçebûn yani meselê dibe em dîrokî mêzekin perçebûn ji destê wan hatiye kirin yani teslîmkirina Başûr destê Seddam ne işi Seddam bû Rojava teslîmkirina Rojava ji bo Ereban û Fransızan ne işi wan bû tenê Mustafa Kemal bi dilxwazî teslîm kiriye ku ew giraniya milletê Kurd kêmtir bike ku siba dikarî bêje tek netewe nexwe nikarî bû bêje tek netewe nikarî bû bêje nikarî bû vê paradigmayê bide qabûl kirin gawa ku Kurdistan yek waye mîmarê perçebûnê Tirkin mîmarê perçebûnê Mustafa Kemal e yani demek ku jenosîda wê çaxa em bêjin mîmarê Lozanê jî Mustafa Kemal e Mustafa Kemal ne Lozanê mîmarê vî ye lê Mustafa Kemal berê Lozanê bi İngilizan û bi Fransızan li hev kir û êdî bi Lozanê de her tiş hatîbû hel kirin yani berî wî di Lozanê de her tiş hatîbû kirin lê Lozanê êdî dest û lingê wî serbest kir yani Lozanê jêra ew da em bêjin meşrûyet da ku êdî bêje ew معاصر medeniyet ew paradigma ew îdeoloji ew projeyê Tirk kirina herkesê û piştî wî piştî heman salek jî derbas nebûye destûra nû ya 1924 meclîsa nû ku êdî çi eleqeyê wî bi destûr û meclîsa 1921 tune divir de viya jî bêjim destûr û meclîsa 1921 herê millet behsa mîsakî millî dikin lê mîsakî millî bixwe jî ew paradigma mîsakî millî bixwe jî li gor
şertin ku Amerika ve bebe mandatöre devleta kuvvete ve vara çekirin hatiya bakırın. Destura 1921 li gor destura u daxaza politikaya Amerika'ya 1921. Hatta maddeye self determinasyona yedi bu desturuyla. Yani destura 1921. Şu kongre Sivas'ı gelek ev diken vaka kocubo rozgari nizanım çinin mecara kongre Sivas'ı ya heri esası gelo imkanı me din heye ku em mandaya Amerika kabul nekin. Yani şu İsmet İnönü sediset, Kazım Karabekir sediset yani alternatife kimedin tüneyedi. Mustafa Kemal ji hemiydi. Ve hevale min usadı bejinem ez çavabıkım. Yani düben ku çarayı me vakidin alternatif me. Yani Sivas mandatoriya Amerika ile Amerika dit revşev mesela ki dine ha az naxazım bir kelimli bir evkike. Amerika dit ku mesela ne çavaku de xuya karawusa evba iş karaki zahmete finans u çavkani u nizanım problemin gelek evkle çavkaniye gelek mezin lazıme problemi disa hindi Çin'i hebu o ali evkida de 1990 projekida bir yardan xwe wan hevdîtînin aştê ya ji bo roşlata navên xwe vekişan. Dema ku xwe vekişan êdî jeopolitik denge û ew hatin guhartin İngiliz dîsa ketin pêşî rola pêşî lêstin û lê biya min yani dan kabul kirina ev se sala Cumhuriyetê de rola herê mezin ya entelektüelî ya ideolojî ya dîtin ya Fransızaya. Naha tu pirsana pirsî û nadî sekinandin xwazim tu bêjî em ê pitek jî ew bikin yani anaha dibin yani daha anaha dibin em ê sed salekî nû sed salekî nizanim vîzyonekî nû em ê wernewê em ê hê jiya çil deqime çiye baş e niha em divê ewkî de divê pêvajoya sed salî de egem binirxînin dewletên zilhêz ku tê gotin İngiliz e Fransız e Rûs û nizam çi ye ewana çi qasa payê wan divê tiştî de heye em hinek jî dikarin behsa wan bikin yani divê jenosîdî de divê divan bûyerên ku Tirkiye rihet biye van karê ku beyan cenabê te behs kir ku ji xwe re qet bê astengî dewam kiriye heta niha hatiye piştgiriya İngiliza tê de heye piştgiriya Fransıza tê de heye piştgiriya Rûsya Sovyetê tê de heye werhasîl hemî dewletên zilhêzên dinya tê de heye em çawa dikarin bi kî jî awayî divê em behsa vana jî bikin. Keke Mirza ew 220 çend sal yani 7 sal em dibin ama 7 sal jî berî vî heye ew 220 sal bi qasê ku ew aktora modernîteya Tirk ji dinyaya alîkarî kiriye di projeyekî modernîteya li dinyayê de alîkariye wisa tune ji çi welatê re wisa tune yani ji Afganistanê ku ana hewsa dikin Yemenê ku dibêjin ew qas alîkarî buwan ji wan re bihate kirin anaha muasir medeniyetekî nû bûne yani wek ciwat ve komelge bi qasê ku Tirk yani xwe İngiliz di 1954 da nebana Yezdanşehir tamamiya Kurdistan xelas kirî bû. Tamamiya Kurdistan xelas kirî bû. Yek paşayan nikarî bûn nizanî bûn şku de xwe veşêrin. İngilizan gazî kirin Musul evkê de ser Yezdanşehir lêkolînekî min gelek dur û dirêj heye evkê heye. Yani şey balkêş henin ku pişta pêra çêdibe piştê sürgünê. Ji ber vîyam çixwe min ez bê mijûl bûm.
عفوا مشترك بعمل سيرفيس برنامج تشيكن تقول بران هاب منه اگر ببینید نه تشکیدن گویی ولی امی چیکن باشه از سالم امی چیکن چون او که گازی کردن سفیر موسول یا انگلتره سفیر موسول یا انگلتره و چاله سوریانیه که مشهور اساس یعنی antropolog resmi او که بیه رسام نویج رسام اوکی بری تدید بدرخان براستی ظلمکی لهمبر آسوریان کریه یعنی اوجی خوازه یعنی همین تش به یزدانشهر چنه به یزدانشهر جی سوز دایه گوتیه کو او همولاتی منن برای منن از او ناکم و براستی جی واقع پاریزه او دیگه لو ما هوالتی اکدنا برا کنسول انگلیزی یا موسوله و یزدانشهر ده هیه چیروک پردلو درجه حتی جوینی وان دچه جوینی سفیر فرانسیز جتی ور دبیت خلاص کرد تمام اما ام تترسن تو سبب روسارا لهوکی دادی تو شری کرم هیا و چاویه تو سبب لهوکی و نابه بهلا انا از امتا بشین استانبولی بنو اوکیدا بلا روش وره گوهرتن بچکی او مثلا روسا مسازورا ام روسا ببن او بکن بشرا امتیسا جبو کردان و جبو تاب تایبتی او منطقه جزره بوطان بدن ده يعني توی واری وکا متصرف وکا او اداره بکی فلان فکر تخابینن يعني اساس رولك يوساد ليزا دمكو دشینین استانبول'e قارسو سلطان سوزدaya konsule le dişine Bulgaristan'ı Vidin ve çağı deste evkedaya Osmanlı'da sürgün dikin var yani Kürdistan بهزاران insan evi hanin malbat و nizanım çe ve durdıkın o avşi bazı da gredde اوکی گریدانک کومونیکاسیونک به اوکی چه دیگه به انگلیزان چه دیگه به و به بختی کر بس به اخانت کر براستی کنسول جراده به سلطان وان را به پاشا وان را او دیگه قاشو التیماتوم ده نوتا دشینه ده به و سوزامه او نکر یعنی او التیماتوم او کومونیکاسیون او نوتا او تشتانا ده نشان کرن که براستی ایدی Osmanlı desteği İngiliz'andı. Yani o hemen beji İngiliz Osmanlı yaptık. Çima yani deben ku mıntıkaya da her behez otorite he sultanın eğer evci holerabe bandora Rusya ve heremi ve peş bikeve beheztir belli ama em imparatoriye ev bakın bu Paris'in yani Fransızca aynı ditinde İngilizce aynı ditinde. Yani tazım bejim hevi çağıyla. O pişra dema o mesela sevr yani anha tırsandına kevkirine ku Türk vaka ku tarsaki ontolojik hebun mayini yani işte sevrda xastınca oldu. De çi projeye ki İngilizanda, çi projeye ki Fransızanda, çi projeye ki zilhezeki dinde, hama bejir Rusanda. Türkan ve devlet beylin projeye ki usatun ne ya? Mesela sevci jibo tırsandın avane. Jibet ku zeydetir tiştikazın, ev jibo tırsandın avane. Ne ku Türka be devlet beyil. Na, bilakis gellek misyoneri wan, gellek spori wan, hatta Noel jahir heri zeyde dijivane. Dibêje ku li heremê du millet karin weka Avrupa netewe devlet hava bikin, Kurd û Türk. Yani Noelci dibêje Türk, tabii ku Mustafa Kemal ve evdike ku dijminê Türkiye ne usaye. Yani çi projeyi Türkan İngilizanda ew tiştin ne? Alîkarî kirine. Bi her avayê alîkarî kirine. Di dema Cumhuriyet da şixwe tabii ku du caran digel eko bin dikevin Almana diker ittifakı vana evke vana dîsa jî İngiliz û Fransız û Sovyet
ev parastine û her tiştê danîne alîkarî kirine maddî manevî ew kê û heya binihaj yani devletekê ku bi rastî di saya ew alîkarî da li ser xwe lê tevî biya ew armancên ku cumhuriyet e ku cumhuriyet tiştekî normal li gor eqlê cîwat e ew negihaya armancê xwe îro piştgiriya Ewropayê ji Tirkiye derxe ferqa Tirkiye û Sûriye ferqa Tirkiye û Iraqê tune yani ji weka rejim, veka civat, veka kultur, veka politika, veka devlet. Di saya alîkariya Avrupa'da Türkiye li ew alîkarî ji Kurdan revbaya, ji welatekî kulturekî din revbaya, ku kulturekî xwe cîhe û xwe zane yani reseniya xwe, taybetmendiya xwe, neslema xwe nas dike. Anaha rewşa ez dibêjim Rojavaya Asya nabêjim Rojhilatavî ji bo min modelekî kolonyal ya îdeolojik e yani ew gotinekî wisa Orta Doğu falan tune yani rastî de medeniyetên Rojavaya Asya heye ew Rojavaya Asya'da bi rastî ji Ewropayê kêmtir bi düzena navnetevî bi düzena serdestiyên nirx û evken prinsibên hukukî ya navnetevî û medenî cudatir ew nedibû yani em bêjin ew kultur heye ne weka çawa ku Rojavayî oryantalîst dibên na wa İslam e ya nizanim feodalin ya fam nakin ne wisa ye demek ku devleta federal ya Almanya çîbû ji rewşa Kurdan ya 1920 de pêştetir nebûn yani ew jî weka mîrektiyên cuda heremî û ev kebû problem çi ye problem ew e tu modela wî peyda bikî model ev e ku tu nikarî ferqiyetan li heremê ji olê rakî nikarî tek standart tek zal bikî îdeolojik zal bikî nikarî ew di mayaya di xwezaya sosyolojik ya vê heremê kulturê de tiştekî wisa tune ye yani mîrektiyek bûye herê zil hês dîsa nikarî bûye mîrektiyekê piçik ji holê rake mîrektiya Roşkan nikarî bûye mîrektiya Dawûdiya li hîzanê tiştekî piçik ciyekê piçik e ji holê rake kulturekê heye medeniyetekê heye yani danûstandinekê sosyolojiyekê din heye nehiştiye rake jî yani nehiştiye çi cara êriştê nebiriye ser yani mükse de müks ciyekê çıkasevk mîrektî heye yani şerîbey nikarî bû ji holê rake tikarî bû li kulturekê wisa nîne yani kultura danûstandinên evke heye federalî yani heremî hürmet tolerans yani li ewana hatin yani ew dibên veka Rojava ew ku yani tek tip standart çekî ne Rojava bu xwe navxwe de newisa bûye yani ew tiştê ku ji xwe carna dibêjim dibên mamoste tu dijî modernîteya Ewropayî ne ew tiştê ku wek muasir medeniyet dînin ew ne Rojava ye ew ne modernîte ye ew tekkirin tek netevekirin bi zorî bi şiddeta ji holê re kirin jenosîd kirin ne di mantıqa düzena navnetevî ya Rojavayê ku piştê aştiya Fesfalya hatiye çekirin alîkarî yani mesela anaha aktüele yani gelo de sesalekî nû da vê çawa be yani rewş anaha biya min piştê sê sala ber bi demokrat bûn ber bi medenî bûn muasir bûn ya Tirkan ve naçe
يعني الروش ج سالين تشلي پر جداتر نينه انا ها دستور که نوکو جواتي را ورا پیشکش کرن جبو رفراندوم یا هوکه که جوه ملتی جوه جواکی جوه جمهوری دستور که جوه دستور نو باشتر در ناکوه يعني جوات نه او هشمندية مودرن ديمقراط حقوقي كومونيست يا جمهوريتك كو ام جي وك ديمقراط جو سوسيولوجيا جي او كي ناستكن ام بجن ندري هشمندي ده نرخن ملتي ترك انا هايكو بيدمشا نرخي شروانيه نرخين تخريب كرنية خراب كرنية بربلا بنية يعني راستي بروبلم كم مزنة اري جواتي دا كسين ليبرال در دكيفن ديمقراط در دكيفن الترناتيف در دكيفن لي حكميوان دمكية پشت دمكي پشت جرباندنكي پشت اودكي جعالية دولتي وقتين إصلاح كرن وجنوا همين باراديغماي قبول دكن وحتى جوان خرابتر جدبن يعني انا ها 25 سالدا چيچه بو سرناوين نرخين هرمي نرخين تراديسيونال نرخين محافظكار سياست چه بو كو تركيا بدولة تركيا جواتي بالدولة را بده اشکرین اشتیاوان چه نابراوانده لب کرناوی چه که لچا چه بو آنها دیسا او کتن مرکز دولته و بجواتان را به او کن را دناف شهر دانه به مروف را به آزادی مروف را دناف شهر دانه آنها آزادی مروف دل ترکیه جهر دمی کم داره گوتنک دبیجی محکمه بدی که آنها در حق من چند خاص محکمه بکرنه اخافتنا قد كي تدبيجي جي برايمن تو شنو صاد بيجي كانتلكتوال خب بش ينبر من بلاتفورم كده ام نقاش بكن وكي انسانا او تدشينا صوجي محكمه دبي هرا المحكمه تو اذا افاده خابته يعني روشكي وسيكو اس شهويه تركيا انها ناكن كجور د تشتكي ندك چما جبركو ايديولوجيا و معاصر مدنيت او ايديولوجي ياكو همولاتيبوني و تكنتواتيه دكياك تكنتواتيه دكا حيا او دولة بفي اواي بفي باراديغمايه كو وسايه دياره روجن بيشتا جوي وصابه جور ديمقراسي جور جمهوربون در ناكبه يعني جوات ناكبه بيشيا دولت جوات نابه بروبلمن جواته دخازن جواته عقل جواتي نابه ناوند اليتكي دولتي ده هي او دبي هرتشتي لغور ده دياره işi تركاجي بيتي يعني انسان خزايا انسان ده يعني امبرن كونفورميست انسان دبي از نا فكرم شخا اوردي در حق من ده دفكره دكه بالا من او دما كامبانيا هالبجارتنا ده تشتكي كشا از او آنی جبر کدورم از او هالبيوين ما بيوين بجن کولانا پر گودار دکیم تماشا دکیم دوردم زلامك قاسي عمري مدى بلكي جمع بچكي يبتر gençtir تشتكو جا روجنامه وان را جا ميكروفوني را بر بالا من كشت از نكارم جبيل بكم او كي دي باراس دسلاتي دي باراس اكداري دي باراس دگویا هون چه دخوازن ام هم شر دکن
bölücüyan ve kudüce devleti mene ku evkana Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan, Ermenistan her deri em şer dikin şer devlet her şer dike o haya vatandaş tüm ne yani jmera zararek nayi konformizme ki vusat dünyaya da kija milleti da heye kija millet hem dikare şer bike hem de zarar ne bine hem zarar ne binin jmera işte problem tüm ne o şerci dikin devlet ve şer bike mantaliteye humanist dvini mantaliteye humanist ku dnav 7 sala cumhuriyete da eko jmera digo akıl de peşteye, felsefe de peşteye, ahlak de peşteye, insan humanizme ki nu aydınlanma, nizanım çı, zani de encam veda avaya iştara hemvelatiye ki navend yani. Hemvelatiye ki bir Türkiye'de ben ortalama vatandaş. İnsanı nu ku peşkeş merakirin ku em ev nerxu kültürü be hazar salan ya bavi xwe kalê xwe kurdiyetiya xwe berdin ji ber ku êdî paştemaya êdî nebaşin êdî nizanim çinin ewa însanekî nû derketiye û berdin we tişta û werin bibin civya bibin ew nasname jî yani نزانم ام نسه سالا 19 دا ام دیار سالا 7 دا ام نوسابونه yani levra ez bejim ku medeniyete moderniteye Mustafa Kemalizmi ne Mustafa Kemalizmi tişteki peşketinine demokratnine ligor aklejinine irrasyonele esasen binirxin mitolojik bu xapandini bidrawan evdike drava ku dünya diji Türkiye drava ku haftu millet xazin ji Türkiye jole rakin drava ku Kürt vaka ev haftu milletin ku navanda edi buna Türk Kürt nejwan ev wan diskursan wan mitolojiyan jibo ku Kurdan bixapinin bikartinin çi milleteki vaka Kurdan dostu behevra yani Kürt hayana ha işte her xarab der haqqa Kurda Türkiye'de evkirine gotine bakti rometin ne eğer evya dijminti ve diroke da dijminti ji Kurdan der neketiri Ali milletin din ra problemi vani din heye ev ki wan hene nizanım çi heye rastî ez bêjim demek ku ew hatine jî yani kultura Kurdî tradisyonal li herêmê bi rastî serdest bû. Erê yani mesele dezgehên siyasî nizanım çi desilatên siyasî ew kin ne stabilin ne seqemgirîn ne ew kin lê ji aliyê kulturî ve Kürt bir behez buna. Yani her behez le evki buna. U demin o sadece brastıca aliye Kurdan ve Türkçe adına asimile kirin. Yani kültürün peşi demek ku Türk den je evki je Kafkazan joktan. Kültürün peşi ku gırtına kültürün medeniyeti evki kültürün İrani Kurdinin İrani Kurdin. Pişra medeniyeti İslami gırtına. Pişra medeniyeti Rojava'yı gırtına u gırtına ku em bibin misyonerin vi le roşrata nabini. Le anha rafşa o tipa ku ez bahsa vidikim. O kujeran, o tipin şervan, militer. Eko tipik yani ama ne
marjinalın, ne çıtayın küçükün yani. Mantalite. Ev diyar dike ku vaka ku 1000 salandır tevivan herse medeniyetan yani vaka ku tiştek nahatibe guhertin yani. Yani ev tiştek ana hati kirin yani vak numune ez bejim. Ev tiştek ku bejin Daesh kir, ev tiştek ku roje Hamas le ev kir. Yani o ev tiştana Türk devleta Türk o ev insanana tu beheli ve her roj bikin. Sekurda. Rojavayı le ev ki. Yani vaka ku tevivan hammu medeniyetan kulturan o evkan hiç tiştek nahatibe guertin. Yani evyad ve mrof entelektüel insan ve nikaş bike. Rojava ve viyan nikaş bike. Çava tevi evkas kulturizasyon modela medeniyeta Avrupa ya da problema moderniteyi de probleme keye yani de icra kırna ve de ev encam dena kebi. Yani dve sesala ve kadar dve ev eksperimenta modern kırna Türkiye'yi çima neçu seri dve ev teşvare muhasebe kırın. Ben İmam Mustafa. نها لگور آخافتن جنابته صریحتان ها یعنی کمالیزم دستپیکی دا منطقه کی وسابیه هدی پیشواچیه تاکتیکی خوزیده ترکیه هدی دیواری دا باشتر جیخوا گهان دیه جیخورا تیپولوژیکی لترکیه چکریه تیپولوژیکی که هرکس او ترکین کش خورد بیجن ترک او کسین کش خورد بیجن ترک وسابونه حمی ادی جبو ترکا جبو جیانان حمیتش لدنیا مباح و جیانان باش بچه که کس نزیکی وان نبه و دولت دنیای جیویا باش دبینن و دولت زلهیز کنها زیده بنا اولی دو سه چار بنا زیده بنا اوانا جیویا aynı vusat dibinin o jbo wêjî zêde tiştekî jî nabêjin her wiha dostaniya xwe berdewam dikin danûstandinê xwe berdewam dikin û ji bo ew jenosîd ew qetliyam ew tiştên ew mantiqa ku cenabê te behs kir ji bo wê jî tiştek jî nabêjin tu pandorek jî danayine ser Tirkiye dimîne li ser me Kurda niha eme du cephê me çêdibin di vê alî de cephekî di nav dewleta di nav سینوری که نا ترکیه شخارت بجم میساقی ملت دجوان شرکن جبهه کی دنجی به دولتین که حتی نه که پشکری دانوان که جنابت بعض کر هیچی پشکری دنوان اگه او پشکری جوان آنا بچه افغانستان ده حب دولت دموکراسی آفا کربو باشه کرد ام ورن سر او که خواه و ام وان حمی جنوسیتا جی ام جیانه ام دجین و روزانه جی ام دبینن hem nav valat çıpkin yani Kürt de çıpkin ko jvi jenositi jvi bare gran jvi sosrati jvi nizanım çi xalas ben hem le nav Türkiye ra hem le dış Türkiye devleta Türkiye var asıl و hem le derva le Avrupa ya jil le devletinden dve Kürt çıpkin yani eğer na Türkiye şora sisteme ki daniye mantıqa ki dinav halkı xada çekiriye او خلق دولت شبكة بيجا سرسرين سرچاون و جنابتن نمونجي دا زكي برچي نامينه و بيجي نحسه كل آنها دوی از بچما فلسطین پیشگیریان حماس بکن به اسرائیل را شرط کن موزان چبکن بعدش بویجی و متینگاجی چبکن خلق جوی قبول که ام کرد چبکن yani siyaseta kurdان لنه کو با کردنی او چار پرچه بگشتی کرد چبکن وهروها هم للدج تركا دولتين ترك وللدج ولاتين دن دفدلام سياستك çapır rivebben yani tabii dve cumhuraha çekin cumhuraha yani cumhur ev 7 sale nişanda ku cumhura devleta Türk cumhuriyeta devleta Türk ne cumhura milleti Kürde sedem ne mesele tani etnikiye sedem mesele kültüre medeniyet farkiyata medeniyetiye
او تشكو من بحث كر يعني تكاري بجملة كتكاري بقوتنا كبيجي كو ملات ترك مجبورة بناوند دولات ناوند أوردي هبه يعني ذهنيتها في منطلتها في كولتورها في راوش مثلا پرورده کرن اما ديروكي نوصايا اما ام جوات سنترين ام سوسيالن ام جمهورن يعني اما جمهور جواته ملته بله دنگی تاته برین ما مست دنگ نما بله دنگ چو بله وقت دیاره خطی کتیه اوی چکا جاره دنم بکار بن حوالی مال پشت خبتن کوی بین استودیوی بله که ما مستر جنش که وقت تو چوی تشنا بنزم کش اینترنت بو نه او تابلت دیاره او يعني گرم بود جمعی اوزی تاثیرات حياة برابو تاثیرات ترکالویشی کریه خلاص او یا چه دبا یا تلفونه بله زور باش گلک باشه بله يعني او تشتكو جي ام تميد اخافتني خدا في فرقيه ودكم يعني مراو كولتور دولة سنتري مركزي و سوسيو مركزي ما يعني دما دولة تجهبويا او جهبويا جوات تمي ناونده تشناد ناو جواتي دا چيد با او جمهوره يعني ام دكارن و تراديسيونا و كولتورا خو لهرم بردوام بكند و ام اصابن نه ستني زال و شدت ایدئولوژیک یا مدل که یا پارتیه که ورسر او که بچه هزین اکتورین اوسا به کلتورا ترکی ناومده او بو چه بو لیا راستی لگور اگر ام لگور سوسیولوژیا دیروکی یا کردان او بکن تو بگرن او خواسری و رسنیا بخوا بگرن ام بجن اما او چاوکم من بحث میرکتیان دکر او لگور سوسیولوژیا منینه يعني سوسيولوجيا كردا دناف جواكي دا دقومن انشاء دبن چدبن و هدي او دبن او ميثودولوجيا كي مدنيتيه ريزانيه كي مدنيتي كي جدايه يعني بگومان يا تركاجي مدنيته يعني دوغاوا كو اوردي هر تش دولته هر بريا دولته بريا او كي شري شروانيه اوجي مدنيته لمدنيته كو جواتك خمان اوبتيمال راسيونال لغور عقلي لغور نرخي لغور اخلاقي چناك انسان باش چناك جواتين باش چناك شروان چدكه كشار چدكه چته چدكه ايكو سرح ملتي الظلمي دكن تجاوز دكن انسان تيبي نوصا چدكه بيتر لانسان كومانيست كدوي اربانده او جوهرتنا مثلا تركيا جوهرتنا ما بخا بدست ما تنيناي يعني تجاري ديروكا تركا داجي تشتين راديكال داجي او تاريخا كما بحث كر تنظيمات جمهورية او كا و ناو كردان داجي جوهرتن بتاني ج هرمي جمد اسمينا كريا روشا روحك نو يا دنياي چبويا يا جلوبال او باندور كريا ولغور باندورا و بايا جلوبال ام بجن جوهرتن چبونه ام بخان نكارن
براستی پر زحمت کو ترکان دولت ترکا جوی و سوسیولوژیا کو بحث کرد ام بیا بگوهرین پر زحمته يعني نكبر خوا خلاص كن جوان چوا ام چا خوا جوان خلاص ام دکارن لزگور اساسا و ترادیسیونا کو بحث کن و مدنی کلتورا کو از بحث وی دکم یعنی جیوات بون ملت بون هبون هشمندی خوا او کن یعنی از و ایدادم بوبوره یعنی براستی جارنا از دبیجم نایفعال کرن از هید و او کدام که کرد و کلتور هشمندی خوا اساس را ناس نکرنه يعني بحث انتلكتوالان جدكم بحث سياسة مداران جدكم يعني اما ام دويل بتشتين خوي ديروكي كولتوري جواكي سوسيال خونيزي كرنا كي نو بهشمندية كي جدا بكن يعني براسي خسرين كردا هنن كو بالدنياي لهفن بالدنياي بر باش لهفتين يعني او نرخن كو هفدمية جلوبال ام بحثكن بوانرا يعني بوانرا باش او دبن مروحيزن انسان پرستن نورمالن راسيونالن نورمال يعني د كولتورا هرمي دا تدبيني قال لك بگوتنا ترکا çılgını هي بگوتنا ترکا دیسا zorla güzelleştirmek yani güzelleştirmek tırnak içinde elbette zorla güzelleştir ne tesadüf ki o ahaftın cinawa derketiye yani loma deve gava kumru beje yani zorla güzel tercüme cine kedi ve Türkiye mraf beje yani az bejim ku eğer Kürt bibin millet دواتيا kültürü و siyasi de ملتك موبيليزايا ملتك بيشكتيا مودرنا جمهور خواوا كرنا ابيا جوي قنشتر كسب كارك تركا بغورينا يعني دمكو كرد بون ملت شخوا او باراديغما معاصر مدنيات يا كو تكنتوا او تكتج يعني شخوا يكج تكچونا جمهوريت غاوا كون بپيون د مساله او پرنسيپا نتوابونه ده دما کو کرد ایرو به وتوګره خو به هزاخه پیشکتنه راستی او پارادایگما یا تکنتوی یا ترکان کریزه ده yani او 40 سال 50 سال کریزه ده نگهانه و ارماندی خوی کو هر زیده سرویات سکن هر زیده هر تشتی خو هر تشتی کارکرین قربان کو ببن نتوایک لی دورده جی سر نکتن yani probleme که yani از بیا وکا سیاسی رخنه بکم نظام چی نابیجم yani دوی او سر و مسئله دوی به عقل دوی وره به منطق عقل به آرگومن دین راسیونال دوی وره نقاش کرن yani جالی ترکان وجه دوی وره نقاش کرن yani ناچه بوی آوائی ناچه و آن هد بین جمهوریت که نو دا دموکراسی جمهوریتی دموکراسی لیاد دموکراسی اساس دناو جمهور yani او تیگه ها جمهوریتی دایا بویرا جمهوریتی دایا yani cumhur şu civatı yani şu işi halka yani gel işe gele kare geleriye cumhur tu çavi او beki çi farka cumhuriyeti je demokrasiye heye kutu ana biçi imkana biçi derfata tuye beki demokrasiye biri yani de kokavida demaku elitek bizora ideolojiya devleteki zora farkiyatan bebe Duvarda gotuna demokrasi ne mümküne? Yani demokrasi ne tişe? Demokrasi kültüre farkiyatane. Jiyana bir farkiyataya. O mantığa ve cumhuriyete de jiholi rakırına farkiyatane ya. Bale. Vaya farkiyata İslam'ı jiholi rakırın. Problem bu. Hayan diroka cumhuriyete de du problemin esasiye bu. İslam-ı Kürt. O Alevi yani. Ana İslam'ı vak aslen kırın vaka khoy yani jiholi rakırın yani.
کردان جی حیاتیا کرنه آنها بلکه کفاتش نه اما از شتر بیجم یعنی گرانیا کردان جی کرنه جمله و روزی لکولینه که دیار بکری کرنه همکاری من از اونکیم انجام لکولینه سوسیولوژی که کرنه که لترکیه ج کردان زیادتر وکه همولاتی نورمال یا جمهوریت تونه یعنی ترکان جی نورمالتر نرخ و پرنسیپ جمهوریت ترکیه قبول کرنه گرانیا کردان تثبیت یعنی نو کردان درجی اوکی یعنی لی اویا براستی جرمه اویا جهولی را کرنا کلتورای فرتیاتای انسانای تکچونا کردای علویای نرخین ترادیسیوناله نرخین انسان بونا هرمیه جهولی را کرنا هرم بونا مه هرمی بونا مه بی کوک کرن بی سوی کرن بی ولاد کرن بی وار کرن جنوساید اساس اونینه یعنی اویا yani asimilasyon جنوسید چیه؟ جنوسید تنی فیزیکی جولی راکرن تنیه راکرنا جولی یا فرقیته راکرنا جولی یا فرقیته بله yani Türk hem bir fiziki jenosidi dikin hem de şiddeta zanin ya hegemonik ya ideolojiya ve o muasır medeniyet سربه ما قلتنا معاصر مدنيات برنادم بكار بينن معاصر مدنيات أبكو ما إنسانا بيد خاباندنا كو أبيا بيد تمثيلا مروياتية دكن ودوي هر كس رعاياتي وان بكن راستيجي نا معاصرة نجي مدنية راستيجي وحشتكي باربارية كي نويا كولتورية فرقيتها جهوري راكي د اوکا د خوازایا و مدنیتا و هرمی دا د دیجله و فرات و آنادول و کردستانی دا جروجاوای ایرانی دا تشتکی اوسا تنه بزوری نه دما مدان ده نه ده آخمینی دان ده نه ساسانیان ده نه پشتا تنی شاخ اسماعیل را بویا کریه مرکز دولت آجبو شیعیتیه و پشتا جه آنها پشت سلیم سیم دست بکرن نوه بکن جوهری را لی اویا جهولی را کرنا مدنیت هرمیه دوی ام وات شتاب پیون نخواه ام سیاست براستی اره تو دوی تابی تسلیم نبی تو دوی دیتنه خواه او بکی لی او که وی هنن یعنی بنگه ها وی هیا که بگومان گوهرتنا وی نتنی به دستی ما تنی به اکتورا کرده لی کرد دوی ببن اکتوره کی جو اکتوری ملتك كوخا ناسكريه د ملت بونا كردا رنگكي مدنيتي رنگكي كولتور موديلكي كولتوري هي ولهرمي براستي ام جرينجن هنا كادبين نتشن اليكاري خلقي نكن نظام تشنا ام وك موديلكي جوازن موديلكي تايبتمنديه كي ما هي از من به مسئله سه پانلا در حق راپرین روشلات من یا به ایرانیان را او کریه من نقاش کریه یعنی او هر دو مدل اوجی جرباندن اوجی عینی وکا ترکیه 3 سال دا وکا ترکیه دو مدل مدنیتش جرباندن یکی یا مدنیت آریانی که به زوری هر تشتی کرن وکا فارسان تکچو اوجی لهمبر اسلام دینی شیعتی او که کرن و پشتاجه آنها رابونا پلا قاشو شیعیتی ایرانی که تو دبینی چه مدل انسان بونه چه مدل مدنیت چه مدل کلتوری دایه خلقی دایه پیشگیری کریه آنها ایرانیان دناوبر هر دویان دمانه یعنی آنها ایرانیان لیبرال یا اروپا از امریکا ناست که مثلا ایرانیان سوسیولوژن پیشگیری او که یعنی براستی داویه ده دین دچن دگرن یک جوان هر دویان هل بجر الجی دبیجم alternatif نه هر دویش alternatif de heremi bun de nرخین tradisyonal kültürü ya
یا کو کرد بونه پارازگری بی نه کو تنیه کردانه لی کرد جبر کو بگوتنا یورگن هابرماس یا سوسیولوگ آلمان جواتین کو کلتورین کو ترادیسیونالن هری هندیک تبی کو نخوادی دولتن هری هندیک جی کولونیزاسیون ایدئولوژین هگمونیک او گرتنه ضرر دیتنه هری یعنی تو او بکه مثلا جی اسلامی جی کمالیزم جی باجارین مثلا عالیه مجوسایه باجار هر زیده او کرنه ضرر دیتنه لی باشه کو کلتورا ما ملت ما جواتا ما هی تشتن ترادیسیونال هبویه و ایدی او جهولی رانا بنجی yani o tiştin tradisyonel da medeniyetin kültürün heremi bir şiveki, bir kodeki, bir remzeki, bir semboleki, bir ahaftineki, bir çirokeki, dizman da gotuneki tu parasti. Yani dizmani Kurdi da az min heri hindik duset gotun tegeh derxistiye. Yani gotunin ku jiberi 3000 salaya, ji avestaya, ji evkeye aynı gotunin felsefikin. Gotunin kültürüne, gotunin düzena dünyaya, gotunin xani zikrine medeniyetiye. Tu çava xajwan tişta qut biki beji wala az jiro şunda modeleki sıfır model az işler avdikim. Sıfır model nabe. Yani sıfır model de kültüranda, de civatanda sosyolojik ne mümküne. Yani او نه تخته که تو سیل بکی او بکی مجی پیوندین انسانا برشیوه که دنن لورا او تشتین که وانا کرن او دیکتاتورین که وات بیاوایی تبگریان براستی باربارن لگور کلتورا مروایتی لگور او که باربارن جولی را که کی به بلا به جنا کردان دا جیبه yani barbardiyye farkı rakırına jihori ya kültürü. Av tiştana dibe ben münakaşa kirin de setsaliye ve da setsali tekrar dibikim. Setsali ne 20 saliye, ne 10 saliye, ne 30 saliye. Tu dibini tabiisti az cumhurbaşkanı ma li başur be 2017 dedim dest bekirim be referandumi. Her sal de salvegere referandumi de az ya bernameye ki de yancı de konferansı ki de. Radiben başur rexne dikim. Her tuş rexne dikim. Çıkasa derbasmaya 6 sal derbasmaya. Jibomın despeka cumhuriye. Cumhurbaşkanı beri ev tiştana berde. Yani çava siyaset hatın baxwaya ev ki kirinde. Ev referandum despeka cumhurbaşkanı civaka başur. 6 sal derbasmaya ez rexne dikim. 7 sal derbasmaya ev gotinekî nabêjin. Tenî pîroz dikin tenî ev. Çima jibet ku mitolojiyeke ye ku eger rexne bikin bê dewlet dimînin. Ew tirsa hebûnê ye. Ew tirsa ontolojik ve bela serê Tirkiye ku rê nade herê başê wan jî, herê qencê wan jî, herê li gor eqilê jî difikire dawiya da dibe ya ez eger devleta min ev bibe na ez nakim yani. Belê. Yani Belê gelek spas ez bawer dikim hinek pir sene eger em bikarbin wana bînin ekranên bi dît em bi ser çawan hinek pir sene Mehmed Nezîr Gelerî dibe silav rêz birêz mamoste Yaşar gelo dewletin zilhêz çima naxwazin Tirk bê dewlet bin du İngiliz û Mahmûdê Berzencî çima li hev nekir nahêlin Kurd bibin dewlet. Carekê din tikarî ji min re bikî û gelek silavan ji kek Nezîr re bişînin pêşî. Aleykümselam. Ev silavê me jî bila jî re hebe. Birêz mamoste Yaşar dibêje gelo dewletên zilhêz çima naxwazin Tirk bê dewlet bin. Yani bê dewlet bimîne. Yani çima dixwazin tim dewleta Tirka hebe. Di du pirsawiye İngiliz û Mahmûd Berzencî çima li hev nekirin nahêlin Kurd bibin dewlet.
يعني براسي ما وان في برسيد مثلا ساورو سكسبيكو لوزانو او كان ده مجله كيكر نزيك 10 سالان ج 1916 حتى 1926 بیروین کایرو، بیروین بغداد، بیروین استانبول و لندرای یا انگلیزان، سپورین انگلیزان، میسیونری وان و اوکی وان و مسئله براستی پر خورد نقاش دکن. یعنی از دکارم بجم که هنه ابیاب بجم جبر که هنه دیتن هنه کردان دا یا انگلیز نهشتن یا انگلیز بمرابون یا نظام چن نه. انگلیز دکار برجواندی خواب بون لی به تمامیش نه گرتی بونج دولته کی کردی بیامن او قناتا منه انگلیز به تایبتی اروپا دخواست امپراتوریان جوری راک امپراتوریا آوستریا مجارستانی امپراتوریا روسیا و امپراتوریا عثمانی یعنی وکا دسپیکی وکا کو امبیجن چاوا پش آشتیا فسفالیا یا روژاوای سلف دترمیناسیون نتوایان پرنسیبا نتوای لوان هرما پرنسیبا نتوای امپراتوریان جولی راک لی ده همین دمیده به میجیا کلونیال بونج برکو مثلا انگلیزان ریا هندستانی دوی ساغلان بکرانه دما کو نخواستن کو لهرم دولتك زلهز هبه لده همین دمیده نخواستن کو دولتك بهز بپرنسیپا نتواجی هبه نخواه بدیتنا من وقت سوسیولوگا که کرد ویا از دکارم به آرگومنتین باش بدم نشان کرن کو جی کردستانی جی کردان وکا دولتك فدرالیا آلمانیا به مدل فدرالیا آلمانیا پر باش دولتك وی درکتی باید لسر پرنسیپا نتوابونی لکردستانی همین تش او جی پرنسیوان هبون پر منطقه دستی پرنسا دا بون او که دامو وکا چاوا ایمه بویه تردیسیونال ام دکاری بون تمامی کردستان لی او دولت وی بباید دولتك پر بهیز یعنی توی نتوی لی پر بهیز انگلیز و فرانسیس به حزبونا دولتی که نتویجی د چاوی او که دا د ناوی آلمان دا دیتن آلمان چانی سریوان آلمان چه تشتکی بون گندی بون فرانسیس امپراتوریا دنیای بون لسر اساسا پرینسیبی گاوا کل هاو کرن بون دولت ایدی نتنی به فرانسیز را به انگلیز را به دنیای را او دکرن یعنی شریک یعنی یکم بو اوه یا جهانی دوام جی اوه یعنی او پرینسیپا کو پشت تجربه او که پشت تجربه آلمانا نهش کو بیامن دولتی که بهز او که اگر انگلیز بریار بدانه کو دولتا کرده هبه دوی ندانی دولتی که کرده هبه دوی 2-3-4 devletin kurda heba. Yani ligorvan eğer illim bu gotana ku دوی devleti kurda heba. Nikari bun devleti ki hava bak. دوی çen devletine heba bakın. Şeyh Mahmud Barzanji ve ditin ku peşi Şeyh Mahmud Barzanji ra o subayın kolonyal ya kulli Hindistan'ı kar dikerin be Hindiyan ra be Pakistaniyan ra او دم هاتن كردستاني هاتن ولايات موصل وصون ويدن حتى نويل كو دوسي كرداي هري مزنا يعني دسبي كده ذكرن كوكا او جيش عشيرن كولونيا وكا اوكينا يعني هندستاني نزاني بون كرد پشمرگانا كرد مرخاصن كرد سري كثيرة او ناكن داناين بالروح آزادن باوكينن بعشيرن ببگزادتينن باوكيكينن او مانتاليتا كركو لهو نكن صون وشيخ محمود برزنجي يعني شيخ محمود برزنجي چند داره او كركو صون سريويشه که جولي راكه بكوجه چما جبركو فير بونكو
چاوکو به ترکا را فیر بونه، به هندستانی را فیر بونه، عربا را فیر بونه، ارن فرمانا بدن وان او بکن، یعنی هم بجن اداره بکن بله. اره بوان لگوروانا بکن، دیتن کو کرد نوسانه. يعني شيخ محمود بارزنجي بلكي جراوي وكايا كرمانجي وكي هاني هنا كرخنا لكن از ندب نرين دمكو شيخ محمود بارزنجي قال لك شاشين وسا كو انجليز قلتنا ناجبر شيخ محمود بارزنجي ام كا جكردار نا او تشكي وسا ميتا افسانه يعني از وسا يعني افسانه من سوسيولوجي واتشتا دغرينن لي راستي راس افسانه يعني شما ناهيلن ترك اوكي يعني براستي تركان باشتر اوروبا كولونياليسترا اكترنيا يعني اكتور تنيا اكتور كي غريدايه مثلا دما كنت كو عربان خاصة كو قبيلين عربان لهمبر عثمانيان او بكن بدن سرهلداني كرن و اورغانيزا بكن او بكن كستن نبويا زيدا اكو ناو عربان كو غريداي به انجليزان به ظلامي انجليزان به منتاليتا كولتورالان زيدا او بكن رابونا يكي وكا انجليز كرنا عرب لاورنس وكا تيبا عرب دا او سروك يوان بك شو وكا سروك عشيري عربان نواندا حسيتا ديتنا فكره عرب چتي ملي چتي عرب چتي نواندا بنادك جبو تركا بينم باخك او لا لازم بو شغل جسلاني كي بالكانان او قص انسان كو بكولتورا وان غريداي بوان اجاني وان هم اتحادچیان هم که آژان آلمان، آژان فرانسه، آژان انگلیسان دنا وانا دا تیرا خواهد بود. تکاری بو بیجی همو اندام اتحاد ترکی او کسین آلمان ها. مصطفى كمال الاسلامي فرانسه زامو. بله. گریدایی بون یعنی از باوركم تشاحب برسماجي هنا جبويا از خازم بیا بكم يعني او يعني شو دما كو ديدن كو اكتور كي اوسا جناف تركان او قاس باشي دقال موديل روجاواي لروشاتا نوين بلاو بكن قوتن كو ام دبي بشكريا وان بكن لوما يعني قريداي بون لوما بشكريا وان كرن بله از باوركم چند پرسه ميدن جهنا فاخري قيا هي بله مسعید باطد بجا رولا کردن خاین و هفکاری دجمنی خواه ده دمزراندن و پیشخستن کمارا ترک ده چقاس به باندوره تگیشتی؟ يعني از نکارم چی کرده که را بجم خاین يعني او نعادتي كولتورا من ده يعني نه راسته جدي او كده شاشي هبويا نيرين او كلمويا لحمو سرناوي كرديتي كرنا برنجة كدن يعني الشيخ سعيد عبد القادر ام بجن دما ديتيكو انجليز بسقاسي كوتي قوتن د مسألة سيلف ديترميناسيون دا نا او كن وحتى بشكريا حكمتها اسطنبولي او دكن رادبه دبي چما از بچاوي به او كم يعني بإيرمانيان بأوكا بكم از أو اتفاق ماكو بحكومة اسطنبول هي عثمانية هي أزيبيا بردوان بكم نها شاشة خرابة لبطابركي بوليتيكا يعني نجبر كو خرابي كردا بكيات هرا أو كي بكيات هناك هبون أبيا جبو كماليستان كرن يعني اتفاقا بكماليستان يعني أمبجن شخه پر بالکشه که میرزا تو دیروکا جمعیت آزادی زانی خالد جبران و یوسف زیا يعني یوسف زیا ده 1923 دهه يعني دیار یک سروک از تشکیلات آزادی هاتیه آواق بله چون لپارلمنتو مجلس ده سياسة أو ميثاق ملي أو دو عنصر تيكوتن
دوی چارچوبه در آدبه لهمبر لورد کورزون او دیگه دوی لورد کورزون تو سرنامه من کاری پیوی باید کرد دوبر مجلس دایه ام کارن خواب پاریزن لورد کورزون او دیگه رخنه دیگه یعنی جبر که لورد کورزون جه براستی کنفرانسی ده دبیجه او وکیلین که مصطفى کمال تعیین کریه ده مجلس ده او نکردن غلامو کن لوان حقارت که بله حقارت که اوکی لی از نکارم بیا بیجم که بیا شاشتیه که او پولیتیکایه yani politika tişteki usayaca ona tkari kebeki yani o botanın hain em piçeki kemtir bikarbinin biyamın başta bale gelek spas persekidin farikaya heye o Mustafa Kalpak bu egevan her du persa biniyor bavra bersev bidin baştı başa çiye heval rajiye ge bixunej mera biniyor ekranı telefona min da pir piçük harf pir piçük der. Ere azanım jbo yaştara txunim. Ha. Ha farika brez yaşar ve dem dinamiği Kurda jbona devlet buna ra'e ne leser hev dubun galotu çil dibêjî. Yani ew nêrîn heye tabii. Yani ew nêrîn çawa heye. Yani biyamın ev nêrînê ku zêdetir belav dikin ew tîpa netewaya homojen tîpa netewaya wekê Fransa çawa ku Mustafa Kemal di ew kê xwe de ji bo Tirkan tesewwur dike. Dema tu tesewwurekî wisa bikî neteweyê bi rastî erê mirov dikare bêje وگاوی سوسیولوژی که نتوه بونامه یا بیاوی نبود. آنها جی ننیوسا. آنها جی ام نتوه که وسا کو یکتیامه هبه کلتوره که می استاندارد هبه زمان که می استاندارد هبه ریخستنه که می وسا هبه تو نیه. دیروکا سوسیولوژیک یا کرداده او تشت پر نورماله ام به فرقیتانن. لدماكو ألمان من أوكيكر أنا ميناكا إيطاليا جيبتم دماكو إيطاليا دبن نتوى دولة دماكو ألمان دبن نتوى دولة باور بكن فرقية وان نيكتيا وان جمازيدتر لي موديل پیدا دكن چیه موديل بچك فدرال بچك پاراستنا فرقيتان أو فرقية هيجي لألمانيا هيجي لإيطاليا او فرقیت لإيطاليا او قاز گرانکو گرامسكي توريسياني مزن يا ماركسيسيكو حبسي دا أبدك حتى ويقاوي آريه ساردينيا جبا ساردينيا وكا كردا چوا أمبدكين او خلاص بونا ساردينيا يا جدا جي إيطاليا أبدك يعني او قاز بالزمان بكولتور جهو جدا بونا لإيرو إيطاليا نتواكي مودرنيا هفدما چوا بو دمكو بو دولت نوصابو يعني دما بخاستنا دما دولت مدل organizasyonu ligor sosyolojiya kurdi dikaribun peyda bikin ev model dikaribuna bikin peyda bikin li rasti eve entelektüelin kurdaji bir bedrengi diçin ser meseleyi yani hatta em dikarin bejin ku yani pişti Lozane Kürt siyasetmedarın Kürt hayavancı çedibek edi ev varyantın ev ihtimalin ku hebun hamu ceholi rabune u anaha dest bikirne yani ev ya bibaya yelli tabi ki anahaji askarım bejim ku sosyolojiya mevsa eğer tu homojen netevek bixazi ya sosyoloji أنا هاشي أم نحضر شبوبيا دبي أم لي نجار دبي أم هوموجينية كوسا نجار بله جالك سباس ما مستقبل سدي تنانا أجر قطني تداوير ليزي ده مصطفى حوالي منها نا أي شيروفا مخاند أو شيروفا كريه تدا هنا كشتا قطي أنا كم كانت فهم ساعتها كيدنش خرداني كم شيروفا ويجي برسل مخوان بله گوتنه ته داوی کرم کی
يعني قلتنا من داوي من قالك تشتا او كيكر شخا دوباره كر بكرتي بدرنجي او كي دوي واريدا من هبيا من وكو براستي استساليا جمهوريت وكا جمهوريت يعني نتني مثلا كو جو كردان ام هر روجا بكن برنگه که اوک برنگه که انتلیکتوالی به نقاش کرن که گلو جمهوریت براستی لگور دا خازن ودمی پروگرام آخه کدابو پیشیا خو گیهای آرمانجی خو نگیهای از دوی قناتی دمه که نگیهای و نهاتنه گوهرتنجی و پشت 3 سالا جی به آوایه و بردوام بکه 10 سال جی نای گوهرتن جوه گوهرتن چنابه یعنی جوه پارادیگمایی که امبیجن کریه و دولت کریه مرکز به مرکز بونا دولت جمهوریت انشانابه جمهوریت راستین انشانابه جمهوریت بناوند جیوا کاره انشابه به جمهور به گل جمهور به کاره دموکرات به او سوسیولوژی بهتر لبامه هیه از دبیشم یعنی لبا کردان هیه کرد دوی جمهور آخه آوا بکن جمهور آخه انشا بکن دورده طبعی دو پروبلم هنه کنه yani reyeki bir zahmet Kurdara nişan dedin biyamın dibin ku Türk dikarın te kabul nekin li tevi viyad ve em devleta Türkiye ve devleta Kurda kabul bikin. Gohi xo nedin Türka devleti ordiyi bila ew bejin ku Kurdne asıl ew kemana. Lek divê Kurd divê ve devleti ve devleta xwe nişan bidin. Yani جوان به لگور بیا از آنها در حق من دا گلک محکمه جزاجی او کرنه دوی هرم بجن ولا باویجن او که از دیدی نخوازم درواجی بپیوم نخوازم رخنجی بکم که دولت ها منه از بدم نشان کرن و صادق به دولتی من یعنی جکردان او دیکن که کرد وکا بندستان دنگ خو نکن نپیون هرم پارسکتیا وان بکن yani. Bu viyavayı nikarin devleta Türk bikin yağa. Devleta Türk eğer praniya Kurd viya dixwazin ez şekil nabêjim ez ê piştgiriya wan bikim lê eğer bixwazin ku îlim divê bi Tirkara bin îlim divê nav devletekî de bi Tirkara bin berê her tiştê divê binnetewe. Hatta ne binnetewe paradigma tek naçe paradigma tek milleti tek naçe بله برز یشار گلکی سپاس اما بونی 2 ساعت هم بهفرانه 2 ساعت متدا خافتن لما ببور امزانه کتن حتی جیل دیساجی وسات شبو و ام گلک سپاس جنابی تدکن هر وها سپاس کسین که حتی ها بمرا قداریا مکرنه و بشیروفه خو و بتبنیه خو و پرسه خواهی بمرا بونه سپاسیا وانجی تکن و سپاسیا حوالی خواهی پشت پرده جیتکن که او جین ها قهرمت کشین حتان ها جارک دن سپاسی و توا و بمینید خیر و خوشیه دا و بخاطری و سپاسیا و تکن